Ljudi moji, danas igramo druženje na Miloševom i Ognjenom serveru. Lol. Evo ovi se ubijaju. Umjesto da bude obrtno Hitman killed. Ogi bogi jer je Hitman čovjek čaba, znači bože. Znači čabenski. Gle. Ajde, radimo nešto, bog te. Inače, jako me ruka boli, jer sam danas popiknuo se na odmoru u školi i proklizio sam i sad imam sve krvavo, onak, mislim, rana. Jedva se ovako krećem ovdje. Boli me ruka. Znači, razumiješ, bože. Ajde, što bi radim? Ajde, bog te. Da. Aj, više pipi. No. Dok se ovi sjete, a vraćamo se kad se sjete, lol. I evo nas nazad, lol. I pijet ćemo se ja i Ognjen. Evo, počne. Ups. Lol, trko je. A, 1-0 već. A, jes. Pobjedio sam. Ha. Ma ne, čovjek pravo pipio i igra Hunger Games već 2 godine, onak. Ajde, buk. Lol. 1-0. Ajde, bog te. Mi se vraćamo, ajde, u novu rundu. Evo nas u novu rundu. Ajde. Počne, brat. Je. Ne. Fuck. Fuck, umreću. Ne. A, 1-1. Ah, šteta, fuck. Aha. Nikad nisam se bio s njim, a već sam izgubio. Jebote vrata trolovska. Aj, mi se vraćamo još u zadnji rund. Evo nas natrag, ništa na kraju te 3. runde. I od druženja serveru. Mislim, bilo druženje, ali ono, lol. Tako da ćemo završiti ovu epizodu sa jednom rundom Hunger Gamesa. Mislim da me niste dobro čuli u prošloj, prije minutu, kad su prekinuli snimanje. Sad si pojačao zvuk, tek sad se skužio da nije bio baš naskroz jako. Lol, ajde kad će početi za 30 sekundi. Inače grlo me boli. I jedva pričam. Imam Classic KG kit. To je to što mi treba. Jo. Ajde. A, sam sredi. Lol.
Ajde, killamo. Idemo first kill u rundi. Wow. Evo ga, Filip Bogdan got first kill. I on sad ovo ubijat. Evo VIP. Evo šta ću kakli napad. Wow. Eto ti šta si napravio. Ništa. Ostalo nas je 6. Wow, 6. Me majke, grlo me bije. Ajde da probamo nađi to klika. Tu je. Tu je. Nemoj umrijet to. Da je tortu postavim. Nemam tortu. Uglavnom sve kilove koje su bili onak, doslovno sam ja napravio. Ček sad bullshit. Evo ti smeta mi ovaj jet. Opa. Katniss, Još jedan kill. Dođi da te gađam. Mogu tu doći njega? Ne, gledaj, timeri. A da, as. Evo ga, vraća se lik. Idem se ja vratit. Bo u ruke i sigurni smo sad jer Katniss je tu. Ajde. Evo dvojice tamo. I jedan koji će sad dobro crknuti tu. Ajde, dođi. To je to. Idemo još samo timere killovat u sredini. Shiftat ćemo se. Ajde tu. Sad ću u sredinu. Da im prvo kako su obučeni. Ajde. Što su mi mokre ruke, čekajte. Če da se izbodem vodom ću okovat. Ajde, sad ću vam. Kako će da... Požuri da me skuže. Opa. Ajde. To. Riskant. Jedan je tu. Ajde, crkni. Wow. Drugi se sakrija. Kopičice, caca, laca, tratinčica sam mislio. Fuck. Oh fuck, a ne! Neću crknut.
Ne! Ne, 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 ne. To! Kakav kill. I evo ga tamo zadnji čovjek. Izgubit ću ovo, ali nema veze. Znao sam. Nema veze i ljudi, to je bilo to sve za epizodu. Mi se vidimo sljedećoj. Pozdrav!